Assalamu alaikum hurmatly mekendештер, жана Baytu kanalının катталуучулары. Бүгүн 18 июль 2021 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Тагыр айтканда, бүгүнкү чыгарышта сиздерге Өзгөн мал базарынан Б, Байтал жана Кулун тайлардын бааларын билип берген аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Каналга катталып элек, жаңы көрүүчүлөр каналга катталып, лайк басып, колдоп кетиңиздер. Азыр ушул бир четтен биз буюрса Б, Байталдардын бааларын билип бергенде аракет кылабыз. Мына Данчак пародагы Б 200 000 сом кем бар экен, бою дагы аябай чоң, өтө жакшы бей экен. Базар канча сурап атат экен? Сурайлык. Канча туган бе өзү? Россиядан келген. Россиядан келген бойча экен. Көрүңүздөр, чоң бей экен бирок. Мына ушул Б 70 000 сомго сатып алынды. Семиз экен. 70 000 сом болду дейт. Нашыл екінің туған Б 105 000 сом кем барды екен. Көздер азыр бечеттер дағы ақтан дағы бұл қаншаны туған неме? Қанша бере дейіңіз? Базар. Қанша бер базар? 100 беріп атады. 100 беріп атады. 100 беріп атады екен. 95 000 сомға алынды. Шöyle kişiye çay bulursa bereriz etmiyorsa. Нашыл Кулунду Б 100 000 сом кем бар деп турат экен. Кулун качанчы кулун эми? Кулун качанчы кулун? 3-чү кулун. Бул 3-чү кулун. Бул саанбы, садырабы? Жок, садырбайт. Садырбайт. 3-чү кулун экен. Канча сурашат? 80 сурат. 80 сурашат экен. Бербедим 80ге. Мына кулуну Б канча болот? 110 000 сом. Кулун эркек бургачыбы? Ургачы кулун. Качанчы кулун? Экинчи кулун экен мынарыңыздар. 110 000 сом болот экен. Базар канча берип атат? Ар кул берип атат деп базар. 110 000 сом кем алып экен. Бар да. Канча ай кетти? 75 000 сомго сатылып турду. 75ге сатылды экен. Сон семиз экен. Бей қанша болады? 95 000 сом кем бар. Семиз бей екен, а? Қаншаны туған бейіз? 3-ті туған бей. Базар қанша сұрады? 86 сұрады. 86 сұрады, бербедім дейтін. Жақшы, содаңыз берсін. Мына шу Кулунду Б 100 000 сом кем бар да екен. Мынаңыздар. Бұл Кулуну ургач екен. Қаншаншы Кулуну? Білбедім дейді. Базар қанша береді? Бүрөнікі дейді. Базар сұрай электр. Мына ушул Б 130 000 сом кем бар дейт. Семиз өтө жакшы бей экен. Базар канча берди ком? Базар ой самотай. Самотка сурат дейт мына. 130 000 сом кем бар дейт балдар. Мына ушул Кулунду Б канча өзү ага? 110 000 сом. Мына кулун эркек дедиз, а? Мына ушул кулун эркек. Качанчы кулуну? Экинчи кулуну. Базар канча берип атат? Базар азыр келди. Азыр келдиңиз. Базар четине турат экен, азыр келдим дейт. Жакшы, содаңыз берсин. Кел бири 60. Мына ушул чекедеги Б 75 000 сом кем бар. Канча сурат базар? 70 сурат атат. Качан туган Б? 3-тү туган Б. 3-тү туган Б экен. 75 деп 70 000 сом сурап атат базар. Мына ушул Кулунду Б 100 000 сом кем бар екен. Кулун эркек бургачы экен. Кулун эркек экен. Жаңачма экен. Базар канча берип атат? 80 000 берип атат. Базар 80 000 берип атат экен. Мына ушул Кулунду Б 73 000 сомго сатып алыныпты. Кулун эркек пен ургачыбы? Ургач кулун экен мына. 73 000 сом болду дейт. Мына ушул Кулунду Б 85 000 сом кем барды экен. Канча алындыбы? Канча болду? 75 000 сомго сатып алыныптыр ушул. 75. Мына 80 Байтыбы? Мына 85 000 сом экен. Кулун эркек ургачыбы? Кулуну ургач экен. Адам тартылбайт. Kaçançı kulunu? Ha? Kaçançı kulunu? Bu 4-cü kulunu. 4-cü kulunu ekan. Bazar qancha beradi?
Bozar berelek. Berelek. Bazar berelek deydi. Жақсы. Содаңар берсін. Ашылды нақтар. Мына құлынды бәй кімден екен? Сізден бе? Қанша жасыға? 100? 100 мың сом кем барды екен. Құлын еркек қырғачы ба? Ұрғачы құлын екен. Базар қанша өреді екен? Қанша açı құлын екен? 5-ші. Базар бері өті ала? Базар 70 мың бері өтеді. 70 мың бері өткен? Шуға. 70 мың бері дейті. Мына ушул құлынды бері сатылып тұр. 80 мың сомға сатылып тұр. Тайы еркек екен. Қаншасы құлын екен? 5-ші. 5-шісі. Адам Қанша бұнаға берді ме? мына ушулға 57 мың берілдір. Ушул соғымға аябай сонун дейт жарайт деп алам деп аткан адам. Сиз канчасыз? 65 мың сом деп аткан, 57 мың сом бериптир азыр ушуга. Баа болуп аткан азыр. Мына дагы байтал Союшкалаевди бараңыздар, 75 мың сом кем бар деп аткан ушул. Базар канча берди ака? 70 мың берди, 70 мың берди мына байтал. Союшка аябай сон дейт, семиз экен бирок чынында. Караңыздар. Бүт топ. Союшка аябай сон болду. Bağlıqdır da. Bunda semiz baytaldagı 60 мың сом дадаса? 60 мың сом кemi var deydi. Bazar qancha berdi? Bazar 57-58. Soyuşqa sonuna ekan, semiz, ha? Ha, semiz. Soyuşqa mına semiz yaxşı ekan. Ko'ringizlar, etleri dagı yaxşı ekan. Yaxşı sodanız bersin aba. Mına uşul 2 tayı 35 мың сомдан kemi var deydi. Ekonu 60 мың olsa berem deydi mına ekonu. Eko teң urgaç ekan. Мына дагы арзандап кетти деп атпаймынбы? Базардагы алды көрөсүз. Бул тайларды катар тап баштадык биз буюрса. Мына тайлар канчадан болот? 30-35. Кайсысы? Мынасы 35 бе? Мына 35, наркысы 30 мың сом экен. Мына берке канча беришти? 30 берди. Базар 30 мың берди, бербедим дейт мына ушуга. Мына жерде да мына орто тай бар экен. Тай канча болот экен? Haydi şu 23 tutas. 23 tutası. Bazar kança Yok verdi? buna sartı uçuruyken 10 bin de atarız. Sartı uçuruyken. Bazar kança verdi? Pazar 21. 21 мың beriptir, berбедим дейт. Эркек бургачы бу? Эркек тай. Эркек тай экен. Жакшы, алар разы болсун. Ал şu жерде не бир катар кичинерак тайларды тартып кетели. Канча болот экен? Тай канча болот экен? 35 мың сом. Канча сурап атышат? 30 мың сурап атат дейт. Baytoğu. Ооба. Эркек бургачы бу? Burgaçı. Ургачы тай экен. Assalamu alaikum, hurmatly Kırgız elim. Kele жаткан Kurban ayt bayramыңыздар менен барыңыздар ушу тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кайдан алыңыздар? Ургач тайлар энчи. Энчи. Жалпы Москвадагыларга салам. Москвадагыларга салам дейт. Москвадагылар. Жакшы. Москвадан бир жума болду келгенде. Келе эле ушу жылкы базарга чыктык. Жакшы. Тай канча болот экен? 30 bin oldu. 30 мың сом кем бар деп экен. Мына кашка экен. Канча сурады? 25 мыңга? 25 мыңга сурап экен. Эркек тай экен бул. Кашка, мына анын кашка дейт мына көрүнсө. Жакшы. Содаңыз берсин. Содаңыз берсин. Ийгилик. Мерде дагы мына кичинекей. Кичинекей канча болот бул? 20 мың сом кем бар деп экен. Эркек бургачы бу? Бургач. Канча берди базар? Pazar 13 мың берди. Базар 13 мың сом берди, бербеди. Кичинекей кулун экен. Мына ушул өтө сонун байтал экен, 85 мың сом кем бар деп экен. 1 жашар экен. Kançadan alasın? Канча беришти базар? Ulan mı? Базар берип атат. Байтал. Hadi da yok. Мына урматтуу агалар эжелер, силер бүгүн Өзгөн мал базарынан байталдарды жана кулумду бээлерди, ошондой эле тайлардын бааларын билиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттала элекдер. Подписчик кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.